urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Reka twongere tuguhe ikaze mukunzi wacu, wowe uhora udukurikira umunsi ku wundi, wowe utwereka ko udukurikiye gatanu kuri gatanu, wowe uhora uduha ibitekerezo byawe, reka tugushimire. Niba utarakora subscribe kuri Today TV, kora subscribe kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, tegerezo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi hano ku rubuga rwa Today TV gatanu kuri gatanu. N'amakuru azindutse avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Rero aho perezida w'inteko ishinga amategeko ari witwa Daniel Ndabirabe yaje kuba yatangaza ibintu bikomeye cyane ku Rwanda, ariyo tugiye kuza kukubwira gatanu kuri gatanu. Ariko mbere yuko tubikubwira, urabyibuka ko mu minsi yashize perezida w'u Burundi yavuze ko mu gihe cy'ubuyobozi bwe cyangwa se mu gihe cy'ingoma ye, nk'uko benshi bagiye babitangaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yavuze ko mu gihe cy'ubuyobozi bwe habayeho umusaruro munini cyane w'ibyo abantu bakoze, ahubwo we ngo afite ubwoba bw'uko igihugu cy'u Burundi kitazabona cyangwa se abantu b'u Burundi batazabona aho bashyira ibintu basaruye. Ibyo rero byaje guhuzwa n'imvugo yaciye kuri BBC, aho rero abaturage bavuze ko bagorwa no kuba bajya ku kazi ubu ngubu bitaboroheye kubera kubura peteroli, kubura resanse yo gushyira mu modoka kugira ngo zibageze ku mirimo. Murabizi neza ko muri Bujumbura ubu ngubu amabisi araparitse, bitoroshye ko umuntu wifuza kujya ku kazi cyangwa se umuntu ujya ku kazi ahantu kure kuri ubu ngubu ntago akijyayo kereka ushoboye kujyana n'amaguru. Ibi rero byahujwe n'amagambo yavuzwe na perezida w'inteko ishinga amategeko avuga ko u Rwanda rubifitemo uruhare, aribyo tugiye kuza tukubwira, ariyo nkuru nyamukuru y'uyu munsi. Aho rero perezida w'inteko ishinga amategeko w'u Burundi ariwe witwa Gelase Daniel Ndabirabe yaje kuba yavuga ko u Rwanda ari rwo rutwara ibikomoka kuri peteroli byose byo mu Burundi bigurishwa mu Rwanda. Rero tugiye kuza tukugezaho iyi nkuru mu buryo burambuye. Perezida w'inteko ishinga amategeko Gelase Daniel Ndabirabe arashinja bamwe mu badepite n'inshuti zabo z'abacuruzi kugurisha peteroli mu Rwanda bayikuye mu Burundi. Ndabirabe avuga ko kuba aba bacuruzi bajyana peteroli mu Rwanda aribyo byatumye u Burundi buyibura. Source Media Burundi ivuga ko yongeyeho ko ibyakozwe n'abo badepite n'abacuruzi bari bagamije ko ngo abarundi bayibura bagatangira kwigaragambya. Uyu Gelase Daniel Ndabirabe asanzwe abarizwa mu ishyaka FDD CNDD riri ku butegetsi nyuma y'uko atorewe kuyobora inteko ishinga amategeko. Umutwe w'abadepite ntiyagiye yishimirwa na bamwe mu badepite ku magambo ye asesereza n'igitugu. Ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli gikomeje guhangayikisha abarundi kuko ubuzima busa n'ubwahagaze bitewe n'uko batakibasha kugana ku mirimo uko bikwiye kuko uburyo bwo kugerayo bugoranye. Bamwe mu baherutse kuganira n'ijwi rya Amerika bavuze ko bisi zibajyana ku mirimo zabuze lisansi, bityo ababishoboye bakajyana n'amaguru. Abashoferi bamwe bajyaga kwambuka cyangwa se bajyaga bambuka bakajya gukura lisansi muri Kongo, muri Uvira. None imihanda yangijwe n'imvura ku buryo imodoka zitabasha kuba zagerayo. Ni mu gihe perezida Ndayishimiye rero aherutse kugaragaza ko u Burundi ku gihe cy'ubutegetsi bwe bagize umusaruro ukabije ku buryo ngo adatekereza cyangwa se atumva aho Burundi buzashyira umusaruro bwabonye muri iki gihe cye cyo gutegeka. Aho rero umupolisi muri Kenya bitunguranye wari uri mu rukiko yarashe umucamanza mukuru. Wakwibaza uti ese ni gute umucamanza yaba arimo kuburanisha
abantu mu rukiko, hanyuma umupolisi wo ku ruhande akaza akarasa umucamanza. Ibyo nabyo tugiye kuza tubikubwire. Ku yindi nkuru nanone turi bukugezeho ni impanuka ikomeye cyane yaguyemo abantu 80. Rero turaguha kuza gukurikira andi makuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5, ariko mbere yuko tukugezaho aya makuru reka tugusaba urebe hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandiho, tegerezaho gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandiho kugira ngo ujye ukurikira umunsi ku wundi. Mbere yuko tukugezaho iyi nkuru y'impanuka yaguyemo abantu 80 cyangwa se barenga, reka tukugezeho iyi nkuru yo muri Kenya, aho rero mu gihugu cya Kenya hari kuvugwa inkuru y'umupolisi warashe umucamanza. Bari mu rukiko nawe bagahita batanga itegeko ryo kumurasa agahita apfa. Ni inkuru yatangajwe kuri uyu wa kane tariki ya 13 Kamena 2024 ku rubuga rwa X rwa Nairobi Raw Monthly Magazine. Umucamanza warashwe azwi ku mazina ya Kivuti Monica, akaba asanzwe akorera mu rukiko rw'i Nairobi rwitwa Makadara Law Court. Amakuru akomeza avuga ko umucamanza yarashwe ubwo bose bari binjiye mu rukiko. Biravugwa ko kandi yahise yihutanwa kwa muganga, ariko ntibyatangajwe ko ubuzima bwe buhagaze nyuma y'uko agezwa mu bitaro. Ni mu gihe umupolisi we yarashwe mu cyico. Andi makuru yagaragajwe nuko ngo uyu mucamanza yarashwe yaburanishaga urubanza rufite aho ruhuriye n'umupolisi warashwe. Bidatinze nibwo haje kwaduka impaka ku mwanzuro w'urukiko, bituma umupolisi arasa umucamanza mukuru w'urwo rukiko. Ku yindi nkuru twabasezeranyije kubagezaho ni impanuka ikomeye yabaye ihitana abantu 80 muri kano gace. Ni inkuru zitandukanye twagiye dusoma dusanga muri kano gace amaze gupfira abantu benshi, kuko muri kino gihugu mu mwaka washize 2023 hari hapfuye abantu 50 bazize impanuka y'ubwato. Nk'uko uyu munsi nabwo byagenze, uyu munsi ubwo rero haguyemo abantu barenga kuri 80. Rero ni ibirometero 70 uvuye mu mujyi wa Mushi, aho ni mu ntara ya Maindombe, ni muri Kongo. Birumvikana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo habaye impanuka y'ubwato yaguyemo abarenga 80 bari mu ngendo mu mugezi wa Kwa uri mu birometero 70 uvuye mu mujyi wa Mushi mu ntara ya Maindombe. Amakuru y'iyi mpanuka yatangajwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Kamena 2024 n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Repubulika Demokarasi ya Kongo perezidansi yayo yavuze ko perezida yasabye ko hakorwa iperereza ryimbitse ku cyateye impanuka mu rwego rwo kurinda ko hazongera kuba indi nkingi yahitana abantu benshi. Perezida Antoine Felix Tshisekedi kandi yihanganishije imiryango yabuze ababo muri iyi mpanuka. Repubulika Demokarasi ya Kongo ikunze kwibasirwa n'impanuka z'amato, ahanini biterwa no kutagira imihanda myiza, ibituma benshi bifashisha inzira y'amazi. Rero yaherukaga kuba mu gihe gishize yabaye Ukwakira muri 2023 ihitana abarenga 52. Ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo 116 n'112, none ku itariki 12 Kamena 2024 nyakubahwa perezida wa Repubulika yashyize abayobozi mu buryo bukurikira: abagize guverinoma. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Minafete, naho bwana Yusuf Murangwa yagizwe minisitiri w'imari n'igenamigambi Minekofine. Madame Console Uwimana yagizwe minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Mijeprofe. Dr Vincent Biruta ubu yagizwe minisitiri w'umutekano mu gihugu Minitel. Dr Jean d'Arc Mujawamariya yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Mifotra, naho Dr Valentine Uwamariya yagizwe minisitiri w'ibidukikije. Madame
Mutesi Linda Rusagara, umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri Minecofin mutubabarire. Naho bwana Olivier Kabera yabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Minifra. Naho abandi bayobozi bashyizwe mu myanya harimo bwana Aimable Havugiyaremye, umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NIS, Major General Joseph Nzabamwita, umujyanama mukuru mu by'umutekano mu biro bya perezida wa repubulika, naho OTP. Naho madamu Angelique Habyarimana, umushinjacyaha mukuru, bwana Alfred Gasana, ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubuholandi, bwana Ronald Niwenshuti, komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro n'amahoro RRA, Rwanda Revenue Authority, Dr Innocent Murasi, komiseri mukuru wungirije w'ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, bwana Iva Murenzi, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NESEL, bwana mutubarire dukomeje. Undi ni bwana Fulgence Dusabimana, umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ibikorwa remezo, umujyanama mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu bacitse ururondogoro, abantu b'abakristo cyane cyane. Niba nawe uri umukristo, turagusaba iyi nkuru uyumve neza, wumve impamvu ki abantu batarabo kwizerwa mu by'ukuri, noneho ari umugabo wawe wishakiye, mugakundana, mukagezaho mwemeranya kubana, mukabyarana. Ibintu rero byateje ikibazo gikomeye cyane kuri uyu muryango. Ni abantu rero babiri, ni umugore n'umugabo. Ni umugore w'imyaka 22 yishwe mu buryo bubabaje cyane n'umugabo we amutemesheje ishoka, amuziza ibintu bijyanye no gusenga. Ndashaka ko wumva neza iki kintu uyu mugabo yahoye uyu mugore we. Ariko mbere yuko tukugezaho iyi nkuru cyangwa se ikiganiro, turagusaba gukora subscribe niba utarayikora, kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe, gakandeho, tegerezo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera, nako ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Niba warakoze subscribe, reka tugushimire. Niba utarayikora uyikore, hanyuma utange igitekerezo cyawe. Ese ni gute wifuza ko tuzatukugezaho amakuru hano ku rubuga rwacu rwa Today TV? Rero mu minsi ishize umugore yagerageje kujya mu gikoni. Sinzi ko ariho twahera. Yagiye mu gikoni gushakayo amafunguro ngo agaburire umuryango we, nk'uko ababyeyi b'abamama babigenza. Kenshi usanga bitanga bagakora buri kimwe kugira ngo umuryango ubeho wishimye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuri inshuro rero uyu mugore w'imyaka 22 y'amavuko yagiye gutunganya ibyo kurya mu gikoni, asanga harimo amagufwa atazi uko yagezemo. Yaketse ko ari amagufwa y'inyamaswa gusa atabashije kumenya. Icyo gihe rero yabikojeje umugabo we, aramubwira ati rero mu gikoni nasanzeyo amagufwa, ariko ntabwo naje kuba namenya icyo ari cyo. Gusa ndifuza ko twajya gusenga, twashaka umunyamasengesho akadusengera. Dore rwose abantu bazanye amagufwa bashobora kuba bafite gahunda yo kutoroga, dore ko nyasanze mu gikoni. Ikindi cya kabiri, harimo ibyo kurya sinzi uko yagezemo, wasanga banaturoze. Abwira umugabo we ibyo bintu byose. Umugabo we nawe asa nk'ugizemo ubwoba, amwemerera ko koko bazajya kureba umunyamasengesho. Igihe rero cyarageze, umugabo birumvikana, umugabo yari mu kazi kenshi, ageze aho yibagirwa ko bafite gahunda yo kujya kureba umunyamasengesho kugira ngo abasengere, abakureho niba ari imivumo, niba ari uburozi, niba ari ibiki. Uwo muntu wazanye amagufwa muri
muri urwo rugo yaba yarashyizemo. Rero umugore yagerageje kwibutsa uyu mugabo, amwibutsa ko bagomba kujyana gusenga. Umugabo amubwira ko adashobora kujya gusenga rwose bitamurimo, ahubwo amusaba ko yamureka akamureka wenyine. Umugore rero kubera ikibazo yari abizi neza, yari yabibonye, agerageza guhatiriza uyu mugabo, ariko ibyamubayeho ni agahomamunwa. N'ibyo tugiye kugira ngo tukugezeho 5 kuri 5, tugusaba kuduha umwanya wawe, tugusaba gutanga igitekerezo cyawe, ariko dushimira n'abadiaspora mugerageza kudusharingira inkuru zacu ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tubashimire. Ni umugore w'imyaka 22 wishwe akubiswe ishoka n'umugabo we, bapfa ko yamusabaga ngo bajyane kureba umunyamasengesho. Ni nyuma y'uko bari bamaze kubyemeranya, umugabo akaza kubyanga, umugore akamuhatiriza. Ibi byabereye mu karere ka Mwinilunga, aho umuryango wabo utuye mu mudugudu wa Nyaruhuna. Nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Zambia, biravugwa ko ku cyumweru tariki ya 9 Kamena 2024 aribwo Juliet Kangasa wishwe atemeshejwe ishoka n'umugabo we witwa Salomo Kapanga w'imyaka 29. Bwana Denis Mola uyobora polisi mu ntara batuyemo yemeje iby'urupfu, avuga ko byabaye ku cyumweru ubwo polisi yatabazwaga n'umuvandimwe w'umugore bikekwa ko yishwe. Rero basanze umurambo we uri ku gitanda, rero wuzuyeho amaraso n'ibikomere bisanzwe. Ubwo hakorwaga igenzura ku mubiri w'uwishwe, habonye cyangwa se babonye ibikomere binini ku mutwe we ndetse no ku ruhande rw'iburyo mu isura. Urwego rw'umutekano rwahamije ko ukekwaho kwica uyu mugore ari we Kapanga, umugabo we. Bivuze ngo polisi yahamije ko ari umugabo w'uyu mugore wamwiyiciye. Amakuru dukesha polisi yo muri iki gihugu avuga ko byose byatangiye tariki ya 8 Kamena 2024 ahagana isaa 3 z'ijoro, ubwo uyu mugore wishwe yari agiye gutunganya amafunguro. Bivugwa ko yinjiye mu gikoni akabona amagufwa y'inyamaswa, rero atabashije gusobanukirwa. Icyo gihe yahise atekereza ko ayo magufwa, mutubabarire, ashobora kuba yahashyizwe n'umuntu washaka kubaroga. Bidatinze uyu mugore yahise abwira umugabo we ibyo abonye, maze bose bemeranya ko bagomba kujya kureba umuvugabutumwa akabasengera. Ku cyumweru tariki ya 9 Kamena 2024 yaje kwibutsa umugabo we ko bari busure umuvugabutumwa cyangwa se umunyamasengesho, ariko umugabo ahita ahindura gahunda. Polisi yatangaje ko umugore yakomeje guhatiriza umugabo we bigatuma arakara cyane, ari nayo ntandaro yo guhita afata ishoka agatema mu mutwe w'umugore we kugeza yitabye Imana. Umurambo w'uyu mugore wishwe yicishijwe ishoka wahise ujyanwa ku buruhukiro bw'ibitaro by'akarere ka Mwinilunga kugira ngo basuzume neza icyateye urupfu rwe. Ni mu gihe umugabo we ari nawe ukekwaho kwica uyu mugore yahise atabwa muri yombi na polisi iki gihugu. Muri aka karere ka Mwinilunga hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubwicanyi bukabije hagati y'abashakanye, by'umwihariko bigatangazwa ko mu mezi 3 ashize habarurwa abantu 4 bishwe n'abo bakunda cyangwa se bashakanye.